Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mare Mildred! Yahaw! Maray! Ada ka kaday! Umayak man maray! Si kamat gayang Marison niya. Anya ka diti maipay ko ken ka. Ay na, agyaman nakta na danon ka maray. Adda nga minapatag nga ibagakin ka. Umay ka ta dumanon ka dito'y balay. Kinapudno na, kasangsangpot ko lang mare. Amala, agtugaw ka ta mangisaga na akbit iti meriendaan ta, kabayanan ti panagsarsarita ta. Ay ko maray, oray sa anon. Agdardarasak ngamin. Itad mo laangan akwarta ti pameriendam ko maray. Ha? Ay, joke lang maray. Ay nawaw, aguri ka. Anya itayon tay kunam nga ibagam maray. Ay, kwa maray. Di mo't agpapautang ka. Kasta nga rod mare, apay ka de. Kwa Mari Mildred, agpakpakaasi ak. Pautangan na ko ma. Ikarik, bayadak matlaang adagos. Promise. Ay, kwa Marison niya. Ala ka din, Mari. Agbayadak matlaang adagos ko naklangarudan. No kayat mo di oray agaramid tapay iti kasuratan. Ha? Ay, kwa. Mano kumaya ti utangan mare. 5,000 lang, Mari. Promise, bayadak matlaang adagos. Sige, pautangan ka. Ngamnay, pangaasim amare. Bayadam matla nga dagos. Un kunak mo't, Mari. Di ka madanagan. Bayadan ka abayadan, sakbay nga agtapos da ito abulan. One word is enough. Mark my word. Kasla ni Manang Sonya, madya nakita ka naggapo di tabalayo, Manang Mildred. Wan bakla, isong nga rod. Apay, anya ti ginagara na dadya babaita dito Ha? Ay, kwa. In may mat imutang. Ha? Adda ka nung amin napatag a pangaramatan na iti kwarta. Anya? Ay, sus! Apay, di mo pa'y ayan nadamag. Ti, anya, Georgina. Ay na, kat no natiwod nga agbayad iti utang na dayjay. Kahit ko asawen, narigat asingiren ni Manang Sonya. Ay naaglumang pa'y kano. Nga basta kasjay. Ado kano tirason na, no adag singir. Ay, nawaw. Ay nawaw at talaga, Manang Mildred. Ang, aguray ka. Manungay ti inutang na ken ka? 5,000. Ay nawaw. Ay, sigurado thank you lang ti ibayad na iti inutang na 5,000 keng ka. Anya? Saan mat siguro bakla? Kat no nagkarimat abayadan na matlang adagos ti inutang na kanyak. Oh, talaga lang ha? Ay na. Kare-kare iso ti amok. Ayam, bareng Urayan tayo, upod numat lati karinakin ka, Manang Mildred. Mami, panagbabayadan ni eskwelahan mi. Ang mga numalipatan nyo ti tuition fee. Wan ka di anak ko, amok day ta. Nasahat nga ron kasta. Ilasin yung ti pagbayad ko. Iti kasta, saan nyo ama ipautang. Narigatan, mga nusaan kayo to ama kasingir adagos. So pa istrikto dahi di pagadalan. Wan ka di ka agdanag ta na ilasin kon. Mapan kun tulat ta singer ni Marison niya inton bigat. Irason ko nga agbayad ka ni tuition mo. Iti kasta agbayadan iti inutang na kanyak. Sige mami. Istriktuan nyo nga min, dagita papautangan nyo. Iti kasta, agbayad ta adagos. Ikan nyo ida iti due date. Kun agaramid ka iti kasuratan. Iti kasta, adamit pang tenglan nyo bilang. Wen, isumat yar aramidak. Ngam gapot ag kumari kami kat ngarod ka ni Marison niya, diya kung nagaramid iti kasuratan. Ay nawaw.
no negosyo, awan kin numare, uno kin nabsatan, uno kin numpare. Business is business ako nada, mami. Marison niya, inmayak ta umay kung singiran ti inutang mo. Masapul ko ngaminan, iso pang asim tagbayad kan. Ha? Ay, kwa mare, pasensya kan, ngam awan pa'y kwartak ita. Ang mga numabalin nga ikanak pa'y iti pawayway. Apag huston to inton agpawit nila kay ko. Agpawit nila kay mo ko na mare. Un maray, Ni, apay, napanan na aya. ha? Ay, kwa maray, agabroad, mapan ijay Japan. Ay ka, nasaya at nga rod, ano kasta mare? Inton ano nga iti ipapan na mare? Ay, kwa, agap-apply pa'y laeng. Ay, nawaw. Isa pa nga asim ka di mare, di nakpay sing-singiran mo. Agsublikan tulaangan inton dandanin ti katapusan, mare. Ken, kasanoan manang Mildred. Nagbayad ka din ni manang Sonia. San pa'y nga rod bakla? Oh, nakitam dayta. Ay na, kung naktupay ket nga agbalin at thank you ti inutang nakin ka. Ay, sapay kumata saan akasta. Kinunanamat nga agsubliak to inton katapusan ni Jibalayda. Barang ano agbayad tumutan. Ay, was! Awan ti pamatik iti dayja ason niya. Iso nga inton maminsan, di mon papautangan dayjay. Ay sus, malugi ti negosyo iti dayja at tao. Ay, wan nga rod bakla. Oh, masetas nga inakinalala. Napintas sakit iti aldaw mo ita, Marison niya. Ah, ay si kamat gaya Mare Mildred. Siyak nga rod mare. Katapusan itan, iso ngayon mayak. Ngamin, iso matiin bagam ide. Sana ya? Ah, ay kwa Mare. Makita ka naragsak ka. Adamot siguron pagbayad mo iti inutang mo kanyak. Ha? Ay, jay kwa Mare. Kasting amin. Ha? Nay, apa yan mare? Marison niya! Agan ano kan ngay? Mare! Tulong! Tulong! Tulungan da kami! Apay ka day, Mari Mildred. Anya ti... ha? Ni Marison niya pare. Kalat-lat na natumba. Ay, bakit? Hoy! Bakit? Agring ka! Sonya! Sonya, bakit? Shh! Hoy, ilong. Ilong. Ada ka di pa ni Mare Mildred. Ay na, agyaman na nakaring kan bakit? Ay, kumusta ang tirik na? Mayatain? Imawag at center. Ket naibagada amang ibaon da kano iti ambulansya. Tao may da kasukunan. Itaray da ka kuman ket iti ospital. Ay, nawaw. Anay ko. Apay nga kabil ka ngaymot. Ay, dultok. Kun kunak lang da jay. Iti kasta, di na kun singiran ni Mare Mildred. Anya? Ay, unay kamutan bakit? Amom ka diya nagdanagak iti kasta unay. Nagpamarang kalagayan. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Tinasayaan, umawag kamot na ang EJ Center. Ibagam anag subling ti puot ko. Iti kasta, saanin nga umay ti ambulansya. Anya? Alan umawag kan. Ay, nagalas ka ti kasta nga ugali ti asawa mo nilyaw. Nanang. Apay, di mo mabagbagaan di asawam. Mangibabain. Ay, abo. Namin ano na binagbaga. Awan lata. Ay nawaw, nagpuskul ti rupa na nga umutang-utang. Ngam di namit nga rudam mo abayadan. Tidakas na, naglaeng agpamarang. Agasamag, takampay iday kat naawanan iti po out. Ipalpalastog na pa'y gayam kanaw amapan kay Jay Japan. Ibagbaga na nga agabrod ka kanaw iti mabay. Huwag nga ron. Anya nga tayo ti kasayatan nga aramidak nanang. Tapno isardeng nanti kasjay nga aramid na.
Kasla ni Marison niya mat dayjay. Agisalsal lapay mat kadagiti linabaan na. Agtalubulan gayam ti utang na. Nga maging gaita, di pa'y nagbayad kanyak. Payman ta dumagasak di tabalayda. Okay lang ko man sa nga ribo lang ti inutang na. Saan mat? Dakkel mat din agatad ti 5,000. Iso masapul asingirak ni Marison niya. Ilong lakay, ilong. Apay aya. Agdardaras kami. Apay aya. Nakitak ni Mari Mildred nga agturong ditoy. Sublatem ti salsalapay ko. Darasem. No damagan na. Ibagam nga awanak dito'y balay. Ang Alakit din. Awanin ti adupay asa o ilyong. Alarom warkan. Makaamukan no anya ti ibagam. Basta di mo ibagbaga nga daak ditoy. Ay, nawaw. Naimbag nga oras mo, pare Ilyong. Nay, sika magay maray. Naimbag nga oras mo, mate. Imbag man ta, nakadagas ka? Adda ka din ni Marison niya, pare. Kwa. Awan mo ti asawak. Napan ni Jacinter. Napan nagpa-check up. Madikano kami ti bagbagi na, maray. Ha? Katno, kasla iso matinakita nga agisalsal lapay itay kadagiti linabaan niyo. Ha? Ay, saan? Siyak da dyan, maray. Siyak lang ita dito'y balay. Kasta aya. Sige nga rod pare. Baliwak tumanan ti umay. Ay, nagrigat matlakit ding agpayson ti agsingir iti utang. Apay, mami, saan pa yan nagbayad ni Auntie Sonia? Saan pa'y nga rod anak ko? No namin ano ako na nagsubli-subli di balayda. Awan mutlat ta. Agsakit ka numat ni Marison niya. Apay nga na pinautangan nyo pa ilang, aya? Kat maasyanak mat nga rod kenkwa na anak ko. Kunanamat ngamin idi akasapulan na unay ti kwarta. Iso api na utangak. Una, ngam itatada kayo matag kasapulan. Di na matag bayad. Kaasi kailangan subli-subli di balayda. Bayamon anak. Barang iti sumaron apa nagsinger ko kat addanton pagbayad na. Sapay ko mga ruta kasta, mamay. Ni mat Auntie Sonia day jay. Ay, tinasayaan. Asit gak. Auntie Sonia! Ha? Dennis Barok. Kung naman sakit kayo. Uno, naimbagan kayo? Ay, kinapod no na Barok. Kagap-gapok lang ang anapan nagpa-check up. Aya? Iti kasta lang ayo. Kaslasan kayo mo't anaggapo iti doktor. Ay, saan man, Barok? Kagap-gapok lang iti doktor. Sige mapanakon. Mapanak pa'y ngamin gumatang iti agas ko. Ay, nawaw. Mami, Apay din anak ko. panagkunakit awan sakit ni Auntie Sonia. Ha? Nakita kami itay. Nakasarsaran ta. Nagpigsamot amag na. Ay, day tamat nga roti suspetsak anak ko. Numapanak agsinger aglemeng. Wino saan, irason na nga agsakit. Padasan nyo manin timapan iji balayda. Wan, mapanak tumanan inton bigat. Jakton mamati, no ibagana nga agsakit, wino anyapay dita arason nga ibagbagana. Ay naman ang Mildred. Kastamat lang ano tiyar aramiden na. Kadagiti dumaan nakautangan na. No sana matalimunaw, napan nagpa-check up. Wano saan, ada napatagan na panan na. Ngem, ada langgam iti unag ti balayda. Ket no pumanaw ti agsingsingir, rumwarmaten. Ay, nagalas lakit din ti kasday nga ugali na. Ay, sinabi mo pa. Now you know, Ate Mildred. Ikakpay iti maudi agundaway. No talaga saan nga agbayad, mapanakon ka ni Kapitan. Wala! Nasasaya na kasta ti aramida, manang Mildred.
Kumusta kan Marison niya? Panagkita kat, naimbag ka na. Ha? Ayun, Mari Mildred. Wen, naimbag akong iso na lang ta. Taan niya, Mare? Kuha, Mari. Anya akwa-kwa, Marison niya. Di mo ibagang awan pa'y pagbayad mo. At idug una yan, tiintad ko apawaywayken ka. Iso pa nga asim taagbayad ka mat kuman. Tanay, masapul ko mat ti kwarta. Ay na, dagulit ka mat, Mildred. Di mat imbagak idikan ka, abayadan inton adan kwarta. Okat, kaanon tupay nga iday tamare? Inton? Inton matunaw? Inton? Pumuraw tiwak? Wino, inton agibos ti lubong. Ay napangasim ka di amare. Kasapulak ti kwarta. Iso nga agbayad ka kuman. Ay nawaw, dagulit ka mata niya. Awan nga rod pagbayad ko kunak. Awan, nawatam! Ha? Ala, pumanaw kan dito balay mi. Pumanaw ka ta. Mare, di barukog. Gubit, di barukog. Diyak makaangas. Tulungan na, Mare. Ay nason niya. Saan na kun amaala iti kasta nga style mo? Lumang estilo daytan. Agbayad ka kid dito utang mo. Inaramid mo ni di dayta. Wa ipek daytan son niya. Agbayad ka kid din. Pudno ka diti agdinamag, Manang Mildred. Tika di may papan ka ni Marison niya tiko ng bakla? Wen? Ay, wan. Pudno launa ay Georgina. Ay, gunggunana. Karmanan tayo jay. Gapo, kadagiti madingar aramiden na. Agasam, agin sa sakit. Oh, anya nga ita. Nagsakit lang arod nga agpaiso. Ay na, imbag ko nam ta saan na natuluyan. Wan nga rod ah. Barang ano agnakamatan ni Marison niya. Gapo iti kasya na pasamak kinkwana. Ay, sapay la kuma. Ken, sapay la kuma ata agbayaden. Kadagiti utang na. Kun sinjam sa mga minja asawam si Kailyaw. Saan mo't nanang? Oho, wanya asaan. Ah. Kat no agdinamag dito lugar tayaw nga ilemlemeng mo kano ti asawam. No kasya nga daw may agsingir dito balayak. Ibagbagam ka na, wala pa nagpa-check up. Uray at damot iti unag ti balayaw. Anya nga ita. Pimay sulang raw ti ibagbaga na nga agsakay. Ay, nanang. No nagbayad lakuman kadagiti inutang na, dinalpas. Wano makisarita nga aguray pa'y, tawan pa'y pagbayad na. Ilimlimangan nantumag, irason na amasakay. Anya nga ita, naatake la ka nga raw. Dakdakkel pa'y tigastos yaw. Wan nga rod nanang. Agnakamot sigurong ti asawam ilyaw. Imbag pa'y kunam, tanailasat na. No saan nga'y, malamlamayan kumaitan. Ay nawaw. Ilyong lakay. Ay, nasayata na ka rin kan bakit? Bumangon kan, tamangan kan. Iti kasta, magatumar ka mo iti agas mo. Tulungan nakman nga rin abumangon lakay. Diyak ka ba ulan? Sige. Oops. Agi aman na. Wala, an ka amangan na. Tapno agsublit ti sigod apigsam bakit? Ket inton makarwar ka diti ospital. Mapan kanto ijayan da Mari Mildred. Ingka dumawat iti pamakawan kadagiti madi nga inararamid mo bakit? Ken bayadam tumudlatan ti utang mo Ken saan lang ani Mari Mildred? Amin dagiti nakaut utangam. Why? Wala kay. Kat pakawanan na. No pati si kakat inraman ko kadagiti kalukwak. Sorry lang kay. Awanan nyaman na bakit? Basta ikari, madi mong tun ululitin. Agbalin mo't siguro nga adalkan ka. Dahito'y anapasamak. Ay, nawaw! Agpakumbaba ka kadagiti nakautangam. Saan nga isuda pay kit di ti ungtam. Kang runaan iti amin,
Di ka agbalin a feeling agrabyado no singsingiranda ka. Ngamin, awan pilpilian ni karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.